Muraho neza, nitwa Vincent. Mbega ibintu bibabaje. Disi imodoka itwara abagenzi yavaga i Nyanza yerekeza i Rubavu. Iyi modoka yari itwaye abantu bagiye gutaha ubukwe, ariko iyi modoka ntiyabashije kugera aho igomba kugera kuko yakoze impanuka. Iyi modoka uburyo yakoze impanuka, umushoferi yari atwaye, gusa babivuga babonaga ngo agenda afite udutotsi duke nyine, birangira arenze umuhanda agonga ipoto. Abantu 11 bakomeretse, 3 babajyana mu bitaro. Kikoze Imana yakinze akaboko, ntawe hasize ubuzima, bose baracyariho. Twavuga ngo Imana ishimwe. Uyu mushoferi rero yavuye i Nyanza, aratwara, aragenda agiye i Rubavu. Gusa ngo yagendaga afite udutotsi yenda kugera i Rubavu neza, ameze nk'umuntu unaniwe nyine. Nawe urabyumva, kuva i Nyanza utwaye imodoka, buriya kandi hari n'igihe yari yatwaye n'ubundi ayandi maturu, agenda asinziramo gakeya, bisa kurangira yisanze ahatari umuhanda. Imodoka yakubise poto, abantu barikanga, bamwe bahahamutse, ariko Imana yabarinze, nta kintu bababaye. Iyi modoka rero yakoreye impanuka mu karere ka Muhanga, akagari ka Gahogo, umurenge wa Rusatira, aho ni muri Muhanga. Ahangaha ni imodoka yaje kuba ihagarara, birangira itarangije urugendo rwayo. Gusa barimo bakomeretse wenda 3, nabo ntabwo bikabije cyane, ariko abandi bayivuyemo amahoro. Kurwara umutima bwo ntabwo byabura, ubwoba burakwica nawe. Uzarebe niyo wicaye mu modoka, shoferi agafata feri nyinshi cyane, muhita muhahamuka mukagira ubwoba. Icyo nicyo kibazo rero abagenzi bari bigiriye mu bukwe babashije kugira. Gusa Imana yabarinze, twabishimira Imana natwe. Ibi rero byabaye ku itariki 29 z'ukwa 12, 2024. Harabura iminsi mikeya ngo dusoze umwaka. Shoferi rero yarabarishije umwaka nabi, gusa Imana kubera ari nyarukundo yabarinze. Ubu barashima Imana nabo. Bashoferi mutwara abagenzi, mwihangane mu batware neza, bisoreze umwaka neza, kuko bitabaye ibi, ndebera nk'uyu mushoferi rwose wagiye yarasinzira bikarangira ahenze n'umuhanda. Munyumvire mwa bantu mwe, bajye baryama baruhuke, ubundi nibajya mu kazi bamenye ko ari akazi nyine. Iyi modoka iba itwaye abantu benshi, nta mpamvu yo kurangara ushaka kwica ubuzima bw'abantu. Yego tugenda mu byuma bitabona bitwawe n'abantu, ariko akenshi na kenshi hari igihe impanuka izari twe tuyikururiye, nk'iy'uyu mushoferi. Gusa Imana yo ni nyarukundo, yarebye iravuga ati reka mukangure, wenda aho kugira agonga abandi, reka mbagongeshe iyi poto, kuko Imana yanarinze kuba nta muntu witabyemo Imana. 3 bo bakomeretse babajyana kwa muganga, abandi 11 mbese urebye nta kibazo bafite. Ngayo rero nguko iyi mpanuka iteye ubwoba yabereye i Rubavu, ariko itahitanye abantu. Twakwiye gushimira Imana. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bize bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.